Al-Umran сүрөсү, башкача айтканда Имрандын үй бүлөсү. Меккеде түшүрүлгөн. 200 аяттан турат. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Alif Lam Mim. Алиф, лам, мим. Бул аяттын мааниси бир гана Аллахка маалым. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Аллахтан башка Кудай жок. Ал тирүү, түбөлүк. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ал сага өзүнүн кол астындагынын чындыгын тастыктоо үчүн китепти акыйкат менен түшүрдү. Ал Тооратты жана Инжилди да түшүргөн. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Андан мурда адамдарга туура жолду көрсөтүү үчүн ал ажыратуучуну, башкача айтканда ак менен караны, адал менен арамды, жаман менен жакшыны, күнөө менен соопту ажыратып таанытуучу Куранды түшүрдү. Чындыгында Аллахтын белгилерине ишенбегендерге катуу жаза бар. Чындыгында Аллах ызаттуу, өч алуучу. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Чындыгында Аллах үчүн жерде да, асманда да жашыруун эч нерсе жок. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ал силерге энеңердин курсагында өзү каалагандай келбет берген. Аллахтан башка Кудай жок. Ал ызаттуу, даанышман. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ал сага китеп түшүрдү. Анда өкүмдүү аяттар бар. Жана алар китептин өзөгү. Калган аяттар сырдуу. Кимдердин жүрөктөрүндө Куран тууралуу кара ниети болсо, андагы сырдуу аяттарды бурмалоо жана бузукулук кылуу максатында аңдышат. Анын чечмелөөсүн Аллах гана билет. Илимге бекем тургандар, биз ага ишендик, баары эгебизден дешет. Акыл эстүүлөр гана өрнөк алышат. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. О эгебиз, бизди туура жолго салгандан кийин биздин жүрөгүбүздү адаштырба. Бизге өзүңдүн алдыңдагы ырайымыңдан бер. Чындыгында сен айкөлсүң. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. О эгебиз, чындыгында сен күмөнсүз болуучу күндө адамдарды чогултуучусуң. Чындыгында Аллах өз уадасына эч качан каршы чыкпайт. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Чындыгында капырлардын балдары да, мал мүлкү да Аллахтын алдында. Кыямат күнү эч нерседен сактап кала албайт. Жана алар тозоктун отундары. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Алардын абалы фараондун абалына жана андан мурдагыларга окшош. Аяттарыбызды жалганга чыгарышкандыктан Аллах аларды күнөөлөрү менен кошо азапка салды. Аллахтын жазасы катуу. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Ыймансыздарга силер жакында жеңилесиңер жана тозокко чогуласыңар деп айт. Ал абдан жаман орун. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Эки беттешкен тайпада силер үчүн белги бар. Bir taypa Allah жолунда салгылашса, экинчи капыр абалда согушат. Мусулмандарды алар өздөрүнө караганда экесе көп көрүшөт. Аллах каалаганын өз жардамы менен колдойт. Чындыгында мында акыл эстүүлөр үчүн өрнөк бар. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Адамдарга аялдар, балдар, алтын күмүштөн жыйналган казыналар, гүлүк аттар, мал мүлк жана эгинзарларга болгон сүйүү кооз көрсөтүлдү. Бул аталгандар ушул дүйнөдө пайдалуу нерселер. Бирок Аллахтын алдында кайтып бара турган кооз жай бар. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sen adamlarga men sizlerge mындан да жакшыраагын айтып берейинби дегин. Takvalar üçün Allah'tın aldından daryalar ağıp turucu baktar var. Al jerde alar musulmanlar töөлükö kalışat. Anda Allah'tın razılığı jana taptasa juwaylar bolat. Albatta Allah pendelerin görүүчү. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Alar, o egebis, biz sağa ıyman keltirdik. Günöөлөрүбүздү кечире көр, бизди оттон сакта дешкен. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sabırдуу, чынчыл, Аллахка баш ийүүчү, сарптоочу таңда кечирим суроочуларды Аллах билет. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Haqiqatda özündən başqa Құдай жоқ екеніне, adlettүүлükті орнотуучу Allah өзі, периштелер жана илим ээлери күөлүк берди. Аллахтан башка Құдай жоқ, ал ызаттуу даанышман. إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Чындыгында Аллахтын алдында кабыл болуучу дин бул ислам. Китеп берилгендер өздөрүнө маалымат келгенден кийин өз ара көрө албастыктын айынан талашып тартышууга түшүштү. Ким Аллахтын аяттарына каршы чыкса, албетте Аллахтын эсеп жазасы тез. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Эгер алар сени менен талашса, өзүмдү жана мени ээрчигендерди Аллахка толук тапшырдым деп айткын. Китеп түшүрүлгөндөргө жана наадандарга исламды кабыл аласыңарбы деп айт. Эгер исламды кабыл алышса, анда чындыгында туура жолго түшкөн болот. Ал эми кабыл кылбаса, анда сага эскертүүнү жеткирүү гана буйрулган. Аллах пенделерин көрүүчү. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Аллахтын аяттарына ишенбегендер, пайгамбарларды акыйкатсыздык менен өлтүргөндөр, жана адамдарды адилеттүүлүккө үгүттөгөндөрдү өлтүргөндөргө жан чыдагыс азап барын кабарла. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Мына ушулар дүйнөдө да, акыретте да жасаган амалдары текке кеткендер. Алар үчүн жардамчылар жок. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kitepтерден өлүш берилгендердин ортосунда өкүм кылуу үчүн Аллахтын китебине кайрылууга чакырылгандарды байкадыңбы? Алардын бир бөлүгү андан жүз үйрүп кетишти. Алар каршы чыгуучулар. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Алар бизди саналуу гана күн тозоготу күйгүзөт деп ойлошкондуктан ошентишти. Аларды өздөрү ойлоп чыгарган нерселер дин жолунан адаштырды. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Biz аларды болоору анык күндө жыйнаганыбызда эч кимге адилетсиздик кылынбастан бул дүйнөдө кылган эмгектери толук берилгенде абалы кандай болот? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Айтқын, о өкүмдарлык ээси болгон Алла, сен өзүң каалаган адамга бийлик берип, каалаган адамыңдан кайра тартып аласың. Каалаган адамыңды ардактап, каалаганыңды кордойсуң. Жакшылык сенин колуңда. Сен бардык нерсеге кудуреттүүсүң. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Түндү күндүзгө,
gündüzdü түнгө киргизесиң. Тирүүнү өлүктөн чыгарып, өлүктү тирүүдөн чыгарасың. Өзүң каалаганыңа эсепсиз ырыскы бересиң. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ыймандуулардан башкаларды капырларды дос кылбасын. Кимдеги муну жасаса, дос кылса, анын Аллах менен эч кандай байланышы жок. Бирок алардан сактануу үчүн жасасаңар күнөө эмес. Аллах силерди өзүнүн сестендирет. Кайтуу Аллахка гана. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Эгерде жүрөгүңөрдөгүнү жашырсаңар да, ачык айтсаңар да, баары бир Аллах аны билет. Ал асмандагыларды да, жердегилерди да жакшы билет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ар бир жан өзү кылган жакшылыкты да, жамандыкты да кыямат күнү даяр табат. Ошондо ар бир жан жасаган иши менен өзүнүн аралыгы абдан узак болушун тилейт. Аллах силерди өзүнүн сестентет. Ошондой эле Аллах өз пенделерине мээримдүү. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Анан дагы айт: эгер силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах кечиримдүү боорукер. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Айткын: Аллахты жана анын элчисин ээрчигиле. Эгер жүз бурушса, албетте Аллах капырларды жек көрөт. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ырасында Аллах Адамды, Нухту, Ибрахимдин урпактарын жана Имрандын урпактарын бүт дүйнөдөн тандап алды. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Алар бири экинчисине урпак болгон абалда. Аллах угуучу, билүүчү. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Имрандын аялы: эгем мен курсагымдагыны азат абалда сага гана арнадым. Менден кабыл ал, албетте сен угуучу, билүүчүсүң, деди. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ал төрөгөн кезде эгем мен кыз төрөдүм деп айтты. Ал эми Аллах анын кимди төрөгөнүн жакшыраак билүүчү. Эркек ургаачы сыяктуу эмес. Албетте аны Марьям деп атадым. Аны жана анын урпактарын куулган шайтандан сактооңду өзүңдөн сураймын.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Anan egesi anı жақшы қабыл aldı. Жақшы тарбия менен өстүрүп, Закарияны ага кепил кылды. Ар дайым Закария мечитке кирген кезде анын алдынан мол ырыскыларды көрчү. Ал Закария: "Эй Мариям, бул сага кайдан?" деп сурачу. Ал Мариям: "Бул Аллахтан" деп жооп берчү. Чындыгында Аллах кимге кааласа ага сансыз ырыскы берет. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Закария эгесине кайрылып: "О эгем, мага жакшы перзент бер, анткени сен дуаны угуучусуң" деди. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Ал Закария мечитте намаз окуп жаткан кезде периштелер айтышты: "Аллах сага Аллахтын өзүнүн сөзүн тастыктоочу жетекчи, өзүн аялдардан калкалоочу, жакшылардан пайгамбар кылып, Яхья аттуу перзент менен сүйүнчүлөйт." قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Ал айтты: "О эгем, мен картайдым, менден кантип бала төрөлсүн? Аялым да төрөттөн калган." Ал Аллах эмне кааласа ошону жасайт деди. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Ал Закария айтты: "О эгем, анда мага бир белги бер." Ал Аллах: "Белгиң 3 күн адамдар менен ишарат менен гана сүйлөшөсүң. Эртели кеч эгеңди көп эсте жана аруула" деди. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Периштелер айтышты: "Эй Мариям, Аллах сени тандады, тазалады. Сени дүйнөдөгү аялдардын ичинен тандап алды." يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Эй Мариям, Аллахка моюн сунуп, эгеңе сажда кыл. Намаз окуучулар менен чогуу намаз оку. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Бул кайып баяндардан биз ана сага айтып бердик. Алар кимиси Мариямды кепилдикке алары тууралуу маселеде калемдерин ыргытышып, жаңжалдашкан кезде сен алар менен болгон эмессиң. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Perişteler, ey Maryam, çındığında Allah seni özü tarafından bir söz menen kuvantat. Anın ismi Masih İsa Maryam oğlu. Al dünyada ahirette dаңqtуу jana Allahqa жақындардан. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Al beşikte jana jetkende adamlarga süylöйт. Al жақшылардан. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Al Maryam, mağa birde adam jolu bolso, mende qaydan bala bolsun dedi. Al Allah Taala aytdı. Uşunday. Allah emne kalasa oşonu jaratat. Eger bir iştin bolusun kalasa anda al, bol deyt. Al darau işke aşat. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Ağa İsa aleyhisselamga жазууну, danışmandıkты, Tawratты jana İncilde öýretet. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Janany İsrail urpaktarına elçi kılat. Çındığında men silerge egeňerden keremetler menen geldim. Men ılaydan çımçık jasap ağa Allah'tan uruksatı menen dem salsam ağa can giret. Allah'tan erk menen tuasa sokurlardı, ala pes oğrulardı ayıktırıp, ölüktürdü tirildim. Üyüңörde emne jep emne saktagaňar tuuraluu kabar berim. Çındığında eger ıyman geltirsiňer, uşunda siler üçün belgi bar. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Silerge aldımdağı Tawratty ırastoo, egeňerden aram kılıngan gebir nerselerde adal kılıuçu belgi, jana silerge egeňerden geremetler menen geldim. Allah'tan korkup maga moyun sungula. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Çındığında Allah menin da silerden da egeňer. Ağa sıyıngıla. Uşul anık tura jol. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. İsa alardan karşılık sezip Allah jolunda maga kim jardamçı bolat dedi. Havariler, biz Allah üçün jardamçыбыз. Allah'a iman keltirdik. Bizdin toluk musulman bolgonubuzga güve bol deşti. Havariler İsa'nı erçigen, jana jardam bergen musulmanlar. Alar 12 adam bolgon. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. O egebiz, düşürgönüňe ayaňga iman keltirip, elçini eğirçidik. Bizdi göö boluşlar menen çoğuu kıl. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Alar iwideyler.
амалкөйлүк куулук кылышты. Башкача айтканда Исаны өлтүрүү үчүн. Аллах да аларга каршы амалдуулук кылды. Башкача айтканда Аллах Исаны өлтүрүүнү каалагандардын бирин ага дал өзүндөй окшоштуруп койду эле. Исаны өлтүрөбүз дегендер өз досун өлтүрүп алышты. Аллах амалкөйлөрдүн эң мыктысы. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Allah мындай dedi. Ey İsa, seni men alуучумун жана өз тарабыма көтөрүүчүмүн. Андыктан каршы болгондордон сени тазартуучумун жана сени ээрчигендерди кыяматка чейин каршы болгондорго үстөмдүк кылып коем. Анан кайтаар жериңер мен тарап. Силер талашкан нерселер тууралуу ортоңордо өкүм кыламын. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ал эми ыйманга келбегендердин өздөрүн дүйнөдө да, акыретте да катуу азаптаймын. Алар үчүн эч бир жардамчы жок. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандардын сыйлыктары толук берилет. Анткени Аллах залымдарды жек көрөт. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Мына ошону сага аяттардан жана даанышман насааттардан окуп берүүдөбүз. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Аллахтын алдында Исанын өрнөгү адамдын мисалы сыяктуу. Аны топурактан жаратып, анан ага бол деп буйрду эле, болуп калды. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Чындык эгеңден, мына эми күмөн саноочулардан болбо. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ачык белги келгенден кийин Иса тууралуу сени менен талашкандарга келгиле, балдарыбызды, балдарыңарды, аялдарыңарды, өзүбүздү жана өзүңөрдү чакыралы. Жалбарып, Аллахтын каргыштарын жалганчыларга, башкача айтканда Исаны Кудайдын уулу деп билип туруп, жалган айтып элди адаштыргандарга тилейли деп айт. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Чындыгында ушул баяндар Иса алейхисаламга байланыштуу окуялар. Шексиз чындык. Аллахтан башка Кудай жок. Чындыгында Аллах мартабалуу, даанышман. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Эгер алар жүз үйрүшсө, Аллахты жалгыз деп тануудан. Аллах бузукуларды билүүчү. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ey kitap eğileri!
Kur'an'a çeyin Allah'tan kitap düşürülgen İyudeyler jana Hristiyanlar. Ortoğuzdu tüzüp, özara bir gelişimge geleli. Jalgız Allah'a kulduk kılalı. Ağa hiç nerseni şerik kılbaylı. Oşondayla Allah'tan başkanı biri-biribizde Kuday kılıp albaylı. Dep aytqın. Eger alar karşı bolsa, anda bizden musulmandığımızga güve bolgula degile. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ey kitap eyleri, İbrahim tuuralı emnege talaşasыңар. Akılga gelbeysiңер be? Çındığında Torat'ta, İncil'de andan keyin düşürülbedi öyle. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ey, siler malumatыңар bolgon nerse tuuralı talaşıp çatasыңар. Emne üçün özüңер bilbegen nerseleriңер tuuralı da talaşasыңар. Başkaça aytkanda, İbrahim'din tegi jana dini tuuralı Hristiyanlar menen İyudeyler bilbeyle talaşa berişken. Allah bilet, siler bilbeysiңер. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. İbrahim İyudey da Hristiyan da emes. Nağız musulman bolçu. Şerik tutuculardan da emes ele. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Çındığında adamlardan İbrahim'ge jakını anı eğirçigendir. Uşul paygambar jana imandular. Allah imandulardan korgoçusu. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Kitap eylerinin bir toğu silerde adaştırığını kağlaştı. Bir oğalar özlerін gana adaştırışat. Anı özleri da sezişbeydi. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ey kitap eyleri, özüңер güve bolup turup, başkaça aytkanda Kur'andın kerimetlerin, Muhammed Aleyhisselam'dın anık paygambarlığın jana başkalardı. Emne üçün Allah'tın belgilerine, kerimetlerine karşı çıkasınlar. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey kitap eyleri, emne üçün çındıkты bozukuluk menen almaştırıp, bilip turup hakikatты jaşırasınlar. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Kitap eylerinin bir toğu özara imandularga düşürülgönkö, gündün başında iman geltirip, anın ayağında karşı çıkkıla. Balkim alar kaytar deşet. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Silerden diniňerde eğirçigenlerge sen çındığında Allah'tan jolu tura jol dep aytkın. Alar, eger siler alarda eğirçisiňer, anda silerge töşürülgen nerseler alardan birööne da berilgendigine şembegile. Je alar, egiňerdiň aldında silerge günöönü jawap salışat, dep aytkın. Sen çındığında jakşylyk Allah'tın kolunda, anı özü kaalaganyna beret dep ayt. Çındığında Allah barın kamtuuçu bilүүçü.
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ал қалыған адамына өз ырайымын бағыштайды. Алла улуу ырайымдуулуктун ээси. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Kitep eğlerinin кейбіреулеріне сен көп байлық аманатқа берсең, аны саға толығы менен қайтарады. Ал эми айрымдары 1 динар аманатқа берсең, анын артынан түшпөсөң қайтарып беришпейт. Себеби алар саватсыз адамдарга биздин күнүбүз түшпөйт деп айтышат. Алар Аллах тууралуу билип туруп жалган айтышат. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Андай эмес. Ким өз уадасын аткарса, Аллахтан корксо, чындыгында Аллах такваларды сүйөт. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Чындыгында Аллахка берген уадаларын жана анттарын арзыбас акча үчүн соодалашкандардын акыретте эч кандай үлүшү жок жана кыямат күнү Аллах аларга сүйлөбөйт, карап да койбойт. Аларды күнөөдөн тазартпайт, аларга оорутуучу азап бар. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Чындыгында алардын арасынан бир топ кетепте болбогондо силер кетепте бар экен деп ойлооңор үчүн тилдерин буруп окушат. Бул Аллахтан деп айтышат. Бирок ал Аллахтан эмес. Алар Аллах тууралуу билип туруп жалган айтышат. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah bir адамга китеп, даанышмандык жана пайгамбарлык берсе, а тигил болсо адамдарга Аллахты коюп мага кул болгула деп айтуусу туура эмес. Анын ордуна китептен окуп үйрөнгөнүңөрдөй жана сабак алганыңардай эгесине гана берилгендей болгула деп айтуусу керек эле. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Ал силерге периштелерди жана пайгамбарларды өзүңөргө кудай кылып алууга буйрубайт. Силерди мусулман болгонуңардан кийин кайра капырлыкка буйрумак беле. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Аллах пайгамбарларга силерге китеп, даанышмандык бердим. Анан силерге берилген нерселерди тастыктоочу башка элчи келет. Силер ага сөзсүз ишенип, ага жардам беришиңер керек деп алардын уадаларын алган.
Ал менин келишимимди тастыктап кабыл албайсыңарбы деп айтты. Алар тастыктайбыз дешти. Ал күбө болгула, мен да силер менен бирге күбө болуучуларданмын деди. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Андан кийин кимде-ким жүз үйрүсө алар бузукулар. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Аллахтын дининен башка дин издешеби? Ага асмандардагы жана жердегилердин баары ыктыярдуу да, ыктыярсыз да моюн сунат. Алар ага Аллахка кайтарылат. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Biz Allahqa жана бизге түшүрүлгөнгө, Ибрахимге, Исмаилге, Исхакка, Якубка жана алардын урпактарына түшүрүлгөнгө, Мусага, Исага жана бардык пайгамбарларга, эгебизден белек кылынганга, ыйык китептерге жана барактарга ыйман келтиребиз. Биз аларды бирин артык, бирин кем көрбөйбүз. Ага Аллахка гана өзүбүздү тапшыруучуларданбыз деп айткыла. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Кимде-ким исламдан башканы дин катары тутунса, анын дини кабыл кылынбайт жана ал акыретте зыянга учуроочулардан болот. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Аллахка ыйман келтирип, чындыгында элчинин акыйкаттыгына күбө болуп аларга ачык далилдер келген соң капырлык кылган коомду Аллах кантип туура жолго салсын. Аллах залым коомду туура жолго баштабайт. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Алардын жазасы Аллахтын, периштелердин жана бардык адамдардын каргышы. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ал жерде тозокто алар түөлүккө калышат. Алардын жазасы да жеңилдетилбейт. Жазалоо мөөнөтү да артка кечиктирилбейт. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Бирок ыйман келтирип тооба кылгандар жана амалдарын түзөгөндөргө Аллах кечиримдүү боорукер. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Чындыгында ыйман келтиришкенден кийин капыр болгондор жана да каршылыктарын күчөткөндөрдүн тообосу эч качан кабыл болбойт. Мына ошолор жолдон адашкандар. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Чындыгында капыр боюнча өлгөндөрдүн ар бири жер жүзү толо алтын төлөсө да эч качан алардын төлөмдөрү кабыл кылынбайт. Аларга жан чыдагыс азап бар. Алар үчүн бир да жардамчы жок.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсени Аллах жолунда сарптамайынча жакшылыкка жете албайсыңар. Силер эмнеден кайрымдуулук кылган болсоңор, чындыгында аны Аллах билүүчү. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Тоорат түшүрүлгөндөн мурда Исраил өзүнө өзү арам кылган нерселеринен башка бардык тамактар Исраил урпактарына адал болчу. Аларга эгер айтканыңар чын болсо, Тооратты алып келип окугула дегин. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Ошондон кийин кимде-ким Аллах жөнүндө жалган сөз таратса, мына ошолор залымдар. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Айткын, Алла чындыкты айтуучу, Ибрахимдин таза динин кармангыла. Ал Аллахка шерик кошуучулардан эмес. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Чындыгында адамзат үчүн Меккеде алгач курулган үй бүткүл аалам үчүн ыйык жана туура жол. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Анда ачык белгилер жана Ибрахимдин орду бар. Кимде-ким ага кирсе тынчтыкта болот. Мүмкүнчүлүгү жеткендерге Аллах ыраазылыгы үчүн Каабага ажылык кылуу милдети жүктөлдү. Ким мындан 100 үйрүсө, чындыгында Алла ааламдагыларга муктаж эмес. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Ey kitep eylери, эмне үчүн Аллахтын аяттарын жокко чыгарып жатасыңар? Аллах силердин кылып жаткан иштериңердин баарына күбө. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Ey kitep eylери, өзүңөр тууралыгына күбө болуп туруп, эмне үчүн кара ниеттикти көздөп, ыймандууларды Аллахтын жолунан тососуңар. Аллах силердин жасап жаткан ар бир ишиңерге кайдыгер эмес деп айткан. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ey ыйман келтирген момундар, эгер силер ыйман келтиргенден кийин китеп ээлеринин кээ бир тобуна моюн сунсаңар, алар силерди кайра капырлыкка кайтарышат. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Силерге Аллахтын аяттары окулуп жатса, араңарда Аллахтын элчиси болсо, анан кантип силер кайра артка капырчылыкка кайтасыңар? Ким Аллахтын китебин бекем карманса, ал туура жолго багыт алат. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. Ey iman keltirgendir, Allah'tan çınığı korkunuç bilen korkkula, jana musulman avalda ölgülü. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Barıngар Allah'tan jiwin gana karmanıp, bölünüp jarılbagıla. Siler bir-biриңе душман болуп турган учурда жүрөктөрүңөрдүн аралыгын жакындаткан, анын жакшылыгы менен бир тууганга айланганыңарды эстегиле. Тозоктун бир чоңкурунун кырында турган кезиңерде ал силерди андан куткарды. Силер туура жолго түшүңөр үчүн Алла өз аяттарын ушундай кылып баяндайт. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Силердин араңардан жакшылыкка чакырып, сооптуу амалдарга үндөгөн, жана жамандыктан тыйган бир коом болсун. Ошолор азаптан кутулуучулар. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Өздөрүнө ачык далилдер келгенден кийин бөлүнүп жарылып, каршылашкандардан болбогула. Мына ошолорго улуу азап бар. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Кыямат күнү айрым жүздөр агарып, айрым жүздөр карарат. Ошондо жүздөрү караргандарга ыйман келтиргенден кийин капыр болдуңарбы? Ошол капыр болганыңар үчүн азабын тарткыла деп айтылат. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ал эми жүздөрү агаргандар Аллахтын мээриминде болушат. Алар анда түөлүккө калышат. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Ушулар Аллахтын аяттары. Аны сага чындык менен окуп берип жатабыз. Алла ааламдарга зулумдук кылууну каалабайт. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Асмандагыларда, жердегилерде Аллахка таандык. Бардык иштериңер Аллахка кайтат. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Аллахка ыйман келтирген, жакшылыкка үндөгөн, жамандыктан тыйган, жалпы адамзат үчүн жиберилген жакшы коом болдуңар. Эгер китеп ээлери ыйман келтиришкенде, ал өздөрү үчүн жакшы болмок. Алардын кээ бирлери ыймандуулар, ал эми көпчүлүгү бузукулар. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Алар силерге кайгыдан башка эч бир зыян тийгизе алышпайт. Эгер силер менен согушса, артын карай качышат. Аларга жардам берилбейт.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Қайда болса да аларға қордық соққысы ұрылады. Аллах тараптан қорғоо же адамдар мұсылмандар менен келишим болса ғана аларға соққы ұрылбайды. Алар Аллахтың қарына ұшырап, кедейчиликтин да соққысын тартышады. Анткени алар Аллахтың аяттарына қаршы чыгышты. Пайгамбарларды адилетсиздик менен өлтүрүштү. Бул азап алардын күнөөгө батып, чектен ашкандыгынан. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Кетеп ээлеринин баары бирдей эмес. Алардын түн мезгилинде тике туруп, Аллахтын аяттарын окуп сежде кылуучу бир тайпасы бар. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Алар Аллахка акырет күнүнө ишенишип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуп, жакшылык иштерде атаандашат. Алар жакшылардан. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Алар кандай жакшылык кылышпасын Аллах тарабынан унутулуп калбайт. Аллах такваларды билүүчү. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Чындыгында капырлардын мал мүлкү, балдары Аллахтан келүүчү эч бир нерседен аларды куткарып кала албайт. Алар тозок ээлери, анда түөлүккө калышат. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Алардын бул дүйнөдө жасаган кайрымдуулуктарынын мисалы өздөрүнө зулумдук кылган коомдун эгин талаасынын түшүмүн кыйраткан аяздуу шамал сыяктуу. Аллах аларга зулумдук, адилетсиздик кылган жок. Алар өздөрүнө өздөрү зулумдук кылышты. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey ыймандуулар, өзүңөрдөн башкаларды, башка дин өкүлдөрүн дос тутпагыла. Алар силерге кастык кылуудан тартынышпайт. Алар силердин балеге кабылышыңарды каалашат. Алардын кектешүүсү оозунан чыккан сөздөн ачык айкын көрүнүп турат. Жүрөктөрүнүн төпкүрүндөгү кээге абдан чоң. Чындыгында силер түшүнүшүңөр үчүн биз силерге аяттарды баян кылдык. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Sizler alарды жақшы көресіңер. Бары бир алар силерди жек көрүшөт. Силер китептин баарына ыйман келтиресиңер. Алар бетме-бет келген учурда ишендик деп өздөрүнчө калган кезде ачууланып, бармактарын тиштешет. Кара ниетиңер менен кошо өлгүлө деп айт. Чындыгында Алла жүрөктөрдүн түпкүрүндөгүнү билүүчү. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Силер кандайдыр бир ийгиликке жетсеңер, аларга жакпайт. Ал эми силерге кандайдыр бир жамандык келсе, ага алар кубанышат. Эгер сабыр кылып таква болсоңор, алардын кара ниеттигинен эч зыян тартпайсыңар. Чындыгында Алла алардын кылып жаткан иштеринин баарын камтуучу. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Өйүңдөн эрте чыгып, момундарды согуш үчүн катарга тиздиң. Алла баарын угуучу, көрүүчү. Сөз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды Ухуд согушуна тизип жаткан кез тууралуу жүрүп жатат. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ошол учурда Ухуд согушунда силерден эки топ кайратынан тая түштү. Аллах ал экөөсүнүн жардамчысы. Момундар Аллахка гана тобокел кылышсын. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Чындыгында Бадырда силерди жеңишке жеткирген Алла. Ал кезде силер күчсүз болчусуңар. Аллахтан корккула. Мүмкүн силер эми шүгүр кыларсыңар. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Момундарга эгеңер силерге 3000 периште түшүрүп жардам берди. Ошол жетишпейби деп айттым. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Ооба, эгер сабыр кылып, таква болсоңор, ал силерге дароо келип, эгеңер силерге бирдей 5000 периште менен жардам кылат. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Allah аны силерди сүйүнтүп, аны менен кошо жүрөктөрүңөр тынчтануусу үчүн жасады. Жардам мартабалуу, даанышман Аллахтан гана. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Капырлардын бир тарабынан кыйратуу жана аларды кордоп ийгиликсиз кайтуусу үчүн ушинтти. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Allah аларды кечиреби же азайтабы? Эч бир иш сенин эркиңде эмес. Чындыгында алар залымдар. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Асмандагылар жана жердегилер Аллахка таандык. Ал каалаганын кечирип, каалаганын азаптайт. Алла кечиримдүү боорукер. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey ыйман келтиргендер, сүткорлуктун эсебинен жашабагыла.
Allah'tan korkula. Oşonda mümkün kutulaarsыңар. واتقوا النار التي أعدت للكافرين Kapırlarga dayardalgan tozoktun sактангыла. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah'tan korkup elçige moyun suңgula. Balkim oşonda ырайым кылынаарсыңар. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Егеңдин кечиримине жана таквалар үчүн даярдалган кенендиги асман менен жердей болгон бейишке умтулгула. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Кеңирчиликте да, жетишсиздикте да Аллах жолунда сарттагандар, ачуусун сабыр менен баскандар, адамдарга кечиримдүү болгондор, ушулар таквалар. Allah жакшылык кылуучуларды сүйөт. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ыпластык менен алектенгендер, өз жандарына зулумдук кылгандар, билип туруп жасаган күнөө иштерин улантышпаса, Аллахты эстеп, күнөөлөрү үчүн кечирим сурашса, Аллахтан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ Алардын сыйлары эгесинен кечирим жана алдынан дарыялар агып турган бейиштер. Ал жерде алар түөлкө болушат. Амал кылуучулардын сыйлыктары кандай жакшы. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Силерден мурда ар түрдүү окуялар өткөн. Жер жүзүн кезгиле. Жалганга чыгаруучулардын акыбети эмне болгонун көргүлө. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين Бул адамдарга эскертүү жана такваларга жол көрсөтүүчү насаат. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Алсырабагыла жана кайгырбагыла. Эгер момун болсоңор, силер албетте капырлардан үстөн болосуңар. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Эгер силер жаралансаңар, тигил коомго да ошол сыяктуу эле жарадарлык жеткен. Ушул күндөрдө адамдардын арасында айлантып турабыз. Аллах силердин ыймандууларыңарды аныктоо жана силерден шейит кылуу үчүн ушинтет. Аллах залымдарды жек көрөт. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Ошондой эле Аллах момундарды тазалоо жана капырларды кыйратуу үчүн согуш чыгарат. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Жесилерден Аллах үчүн күрөшүүчүлөрдү жана сабырдууларыңарды эгеңер аныктабастан туруп бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Мурда өлүмгө жолугууну эңсечү элеңер. Эми аны көрүп карап турасыңар.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammed Allah'tın elçisi gana. Anda murunda elçiler ötkön. Al ölsö же өлтүрүлсө силер артка кайтасыңарбы? Ким артына кайтса ал Аллахка кымындайда жамандык кыла албайт. Алла шүгүр кылуучуларды сыйлайт. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Allah'tın buyruğu bolmoyunca hiç kim ölbeydi. Al ajal жазылуу. Bir möөнөт. Кимдегим бул дүйнөнүн жакшылыгын кааласа, аны ошого беребиз. Ал эми кимдегим акыреттен жакшылыгын кааласа, ага ошону беребиз. Шүгүр кылуучуларды тез арада сыйлайбыз. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Көптөгөн Кудайга берилгендер канчалаган пайгамбарлар менен бирге жанаша согушушту. Алар Аллах жолунда тапкан азаптан алсырашып, моюн сунушкан жок. Алла сабырдууларды жакшы көрөт. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Алардын сөздөрү: "О эгебиз, күнөөлөрүбүздү, ишибиздеги ысырапкорчулугубузду кечиргин. Биздин кадамдарыбызды бекем кылып, капыр коомго каршы күрөштө жардам бер" дешти. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Ошондуктан Аллах аларга дүйнө жакшылыгын берип, акырет жакшылыгынын эң көркөмүнө бөлөдү. Алла жакшылык кылуучуларды сүйөт. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ey ыйман келтиргендер, эгер силер капырларга моюн сунсаңар, силерди артыңарга кайтарат. Ошондо силер зыянга учуруучуларга айланасыңар. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Ооба, силердин колдоочуңар Алла, ал эң мыкты жардамчы. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Ыймансыздардын жүрөгүнө Аллах өз китептеринде кабарлаган шериктерди кошкондугу үчүн коркунуч салабыз. Алардын бара турган жайы тозок. Залымдардын жайы кандай жаман. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Силер аларды Аллахтын каалоосу менен талкалаган кезде Аллахтын убадасы ишке ашты. Качан гана силер коркуп буйрукка каршы чыгып, силер жакшы көргөн нерсеңерди Аллах өзүңөргө көрсөткөндөн кийин гана силер моюн толгодуңар. Силердин араңардан бул дүйнөнү каалоочулар жана акыретти каалоочулар да бар.
Ал силерди сыноо үчүн алардан жеңилүү менен кайтарды. Бирок ал силерди кечирди. Алла момундар үчүн ырайым ээси. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Мына, силер эч кимге карабастан артка качтыңар. Элчи болсо силерди алга чакырып жатты. Силердин кайгыңарга кайгы кошуп, өткөн нерсеге жана кабылганга өкүнбөшүңөр үчүн Аллах силерди жазага кириптер кылды. Чындыгында Аллах силердин жасап жатканыңардан кабардар. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Анан ал силерге кайгыдан кийин силердин бир бөлүгүңөрдү тынчтандыруучу уйку жиберди. Калган бөлүгүңөр өздөрү менен алек болуп, санаа тартып жатышты. Алар бул иште бизге бир нерсе болбой калды деп Аллах тууралуу адилетсиз наадан ойлорго алдырышты. Бардык иштер Аллахка таандык деп айткан. Алар диндеринде сага ачык айтпаган нерселерди сакташат. Алар эгер бул иште биз үчүн бир нерсе болгондо, биз бул жерде өлүмгө учурабас элек деп айтышат. Айт, эгер силер өз үйүңөрдө жатып деле кимдин маңдайына өлүм жазылган болсо ачыкка чыкмак. Аллах силердин дилиңердегини сыноо жана жүрөгүңөрдөгүнү тазалоо үчүн ушул окуяга кириптер кылды. Акыйкатта Аллах дилдеги нерселерди билүүчү. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Чындыгында эки тайпа бетме-бет келген кезде силердин араңардан артка кайткандар алардын бузукулук аракетинен улам шайтан жаңылыштыкка түрттү. Аллах аларды кечирди. Анткени Аллах кечиримдүү жумшак. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey ыйман келтиргендер, сапарга же согушка бара жатып, кайтыш болгон туугандар тууралуу, эгер алар биз менен чогуу болгондо өлмөк да эмес, өлтүрүлмөк да эмес деп жолдошторуна айткан капырлардай болбогула. Акыйкатта Аллах тирилтет жана өлтүрөт. Аллах силер жасап жаткан иштерди көрүп туруучу. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Албетте, силер Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн же өлгөн болсоңор, Аллахтын кечиримин жана ырайымы алар жыйнап жаткан нерселерден жакшы.
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Eger sizler öldürülsöňөр, je ölsöňör, anda albette Allah'tın aldına çoğultulasınlar. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah'tın ırayımı menen sen alarga jumşak mamili kıldın. Egerde sen katуу jürek oroy bolgonunda anda alar senin aylanыңdan çaçılıp ketmek. Alardı geçir jana alar üçün geçirim sura. Birok iş turaluu alar menen geňeş. Eger çeçim kabul algan bolsoň, anda Allah'a tawakkel kıl. Allah özüne tawakkel kılgandardy süýet. Yansurkumullahu fala galiba lakum wa in yakhzulkum faman zellezî yansurukum min ba'dihi ve alallâhi felyetevekkelil mu'minun. Eger Allah sizlerge jardam berse, anda sizlerde hiç kim jiň albaydy. Al emi Allah sizlerge jardam berbese, andan başka kim sizlerge jardam beredi. İmandular Allah'a gana tawakkel kılışsın. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bir de paygambar oljodan jaşıruun algan emes. Egerde kimde-kim oljodan jaşıruun algan bolsa, al kıyamet günü Allah'tın aldına oşol kamtıgan nersesi menen geledi. Anan ar bir canğa özü eýe bolgan nersesine jaraşa syy je jaza berilip, alarga zulüm kılınbaydı. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah'tın ırazlığına jetүүgө omtulgan adam kantıbele Allah'tın karına kalgan adamga okşosun. Anın barar jeri tozok. Al jay abdan jaman. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Alar Allah'tın aldında türdүү darajalarda boluşat. Allah emne kılgandarın görüp turat. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah alardan özlerinin içinen elçi jiberip, momundarga ırayım kıldı. Alarga anın ayatların okup beret, jana alardı günөөdөн tazalaydı. Alardı murda anık adaşuda jürüşkönüne karabastan, kitepti okuga jana danışmanlıkka üýretöt. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sizlerge kırsık gelgende bol kaydayn dediňer. Albette sizler mundaydın ekesesine tuş bolgansıňar. Bol sizlerden özüňörden dep aýt. Çındygynda Allah bardyk nersege kudretli. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Momundardy anyktoo üçün eki top karşılaşkan günü sizlerge gelgen kırsık Allah'tın kaloosu menen boldu.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ошондой эле ал согуш мунафыктарды билүү үчүн да буйрулду. Аларга келгиле Аллах жолунда согушкула жана коргонууга тургула деп айтылса, алар эгер согушууну билсек силердин артыңарда ээрчит элек дешти. Алар ал күнү ыйманга караганда капырлыкка жакыныраак болчу. Алар жүрөктөрүндө болбогон нерсени ооздору менен айтышты. Алла алардын жашырган нерселерин жакшы билет. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Олтуруп алышып ага-инилерине, эгер биздин тилибизди алышса, алар өлүмгө дуушар болушмак эмес эле деп айткандарга, айтканыңар чын болсо өлүмдү өзүңөрдөн кайтарып көргүлөчү деп айт. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Аллах жолунда өлтүрүлгөндөрдү өлүк деп атабагыла. Алар тирүү жана эгесинин алдында ырыскыга бөлөнүшөт. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Алар Аллахтын мээрими менен өздөрүнө бейиште берилген нерселерине кубанышкан абалда, арттарынан ээрчибей калгандарды да аларга коркунуч жок. Алар кайгырышпайт деп сүйүнчүлөшөт. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ошондой эле алар Аллахтан болгон жакшылыкты жана ырайымдуулукту сүйүнчүлөшөт. Чындыгында Аллах момундардын сообун текке кетирбейт. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Алар согушта соккуга кабылгандан кийин да Аллах жана анын элчисинин чакырганына жооп берет. Жакшы иштерди жасап таква болгондорго улуу сыйлык бар. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Аларга адамдар, мына силерге каршы эл чогулду, алардан корккула деп айтышканда, алардын ыйманы ого бетер күчөп, бизге Аллах жетиштүү, ал кандай жакшы колдоочу дешкен. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ошондуктан алар Аллахтын жакшылыгы жана айкөлдүгү менен эч бир жамандыкка кабылбастан Аллахтын ыраазылыгына бөлөнүп кайтышты. Аллах улуу беришендиктин ээси. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Чындыгында шайтан өз достору мушриктер менен коркутат. Эгер момун болсоңор, алардан коркпогула, менден корккула. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Алардын капырлыкка карай умтулуусу сени кайгыга салбасын. Анткени алар Аллахка эч зыян келтире алышпайт. Аллах аларга акыретте эч кандай үлүш кылбоону каалайт. Аларга улуу азап бар. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
Ыйманынын ордуна капырлыкты сатып алгандар да Аллахка эч кандай зыян келтире алышпайт. Аларга оорутуучу азап бар. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Алар жана алар сыяктуу капырлардын мөөнөтүн, өмүрүн узартканыбызды өздөрү үчүн жакшылык деп ойлошпосун. Алардын күнөөлөрү дагы көбөйүүсү үчүн мөөнөттөрүн, өмүрлөрүн узартып коебуз. Алар үчүн тозокто кордоочу азап бар. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah жакшыдан жаманды ажыратканга чейин гана сынайт. Силерди момундарды ушулап алды калтырбайт. Аллах силерге кайыпты билдирбейт. Бирок элчилеринин каалаганын тандап, ошого гана билдирет. Аллахка жана анын элчилерине ыйман келтиргиле. Эгер ыйман келтирип таква болсоңор, анда силерге улуу сый бар. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Аллахтын берешендигинен өздөрүнө берилген нерселерге сараңдык кылгандарды алар үчүн жакшы деп ойлобогула. Жок, бул аларга абдан жаман. Кыямат күнү алар эмнеге сараңдык кылышкан болсо, ошол нерсеси алардын моюндарына от болуп орулот. Асмандардын жана жердин бардык мурастары Аллахка таандык. Аллах жасаган ишиңерден кабардар. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Чындыгында Аллах кедей, биз байбыз дегендердин, ийдейлердин сөзүн Аллах укту. Алардын айткандарын жана жазыксыз пайгамбарларды өлтүргөндөрүн жазып коебуз да, аларга куйгалоочу азаптын даамын таткыла деп айтабыз. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Бул азап силердин колуңардын жасаганынан улам. Аллах өз пенделерине адилетсиздик кылуучу эмес. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Allah bizge от жалмап кете турган курмандык алып келмейинче эч бир элчиге ишенбегиле деген осуят калтырган дегендерге, эй Мухаммед, минтип айт. Силерге менден мурунку элчилер ачык далилдерди, ошондой эле айтканыңарды келтирди. Силер чынчыл болсоңор, анда эмне үчүн аларды өлтүрдүңөр? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Seni alar жалганчы дешсе, чындыгында сага чейин далилдер, кереметтер, ачык китеп жана барактар менен түшүрүлгөн элчилерди да алар жалганчы дешкен. كل نفس ذائقة الموت وإنما
إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Бардык жандар өлүм дамын татышат жана кыямат күнү ар бириңерге сыйлыгыңар толугу менен берилет. Ошондо ким тозок отунан куткарылып, бейишке киргизилген болсо, мына ошол ийгиликке жетет. Дүйнө жашоосу аз кырыктардан гана пайдалануу. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ey момундар, силер мал мүлкүңөр жана нафсиңер аркылуу сыноодон өткөрүлөсүңөр. Силерге чейин китеп түшүрүлгөндөн жана мушриктерден көптөгөн ыза кылуучу сөздөрдү угасыңар. Эгер сабыр кылып, Аллахтан корксоңор, анда бул иштердин максатка жеткени. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ошол убакта Аллах китеп берилгендерге аны Тоорат, Забур, Инжилди адамдарга түшүндүрүүгө, жашырбоого убада бересиңерби деп алардын убадасын алды. Иудейлердин жана христиандардын. Бирок алар аны артына ташташып, арзабаган акчага алмаштырышты. Алар сатып алган нерсе тозок кандай жаман. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Аткарган иштерине кубанып, өздөрү жасабаган иштер менен мактанууну сүйгөндөр азаптан кутулат деп ойлоба. Аларга оорутуучу азап бар. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Асмандар менен жердин кожоюндугу Аллахка гана таандык. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Асмандар менен жердин жаралуусунда жана түн менен күндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн белгилер бар. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Алар, мусулмандар, Аллахты турган абалда, отурган жана жан баштаган абалда да эстешет жана асмандардын жана жердин жаралуусу жөнүндө ой жүгүртүшүп, о эгебиз, сен муну максатсыз эле жаратканың жок, сен аруусуң, бизди тозок азабынан сакта дешет. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. О эгебиз, сен кимди тозокко киргизсең, чындыгында аны кордойсуң. Залымдардын эч бир жардамчысы жок. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. О эгебиз, эгеңерге ыйман келтиргиле деп чакырган үн салуучуну угуп ыйман келтирдик. О эгебиз, бизди күнөөлөрүбүздү кечир, жамандыктарыбызды жашыр, жакшылар менен өлүүнү бизге насип эт.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. O ekebиз, bizge elçilerine uada kılganыңды biri gör. Bizdi kıyamat günü şermende kılba. Çındığında sen uadana karşı çıkpaysın. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ошондо алардын тилектерин эгеси кабыл кылып, чындыгында мен силерди эркек жана ургаачы болсун, амал кылуучуңардын амалдарын текке кетирбеймин. Силер бири-бириңерденсиңер. Көчкөндөрдүн, Меккеден Мединага хижрат кылгандардын, Меккеден куулуп чыгарылгандардын, менин жолумда азап тарткандардын, согушкандардын жана өлтүрүлгөндөрдүн жамандыктарын кечип жиберем. Аларды алдынан дарыялар аккан бейишке киргиземин, деди. Сыйлык Аллахтан. Сыйлыктын жакшысы Аллахтын алдында. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Капырлардын шаарлар арасында айланып саякаттап жүрүүсү сени азгырбасын. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Азгана пайдалануудан кийин алардын орду тозок. Ал кандай жаман орун. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Өз эгесинен корккондорго алдынан дарыялар агып турган бейиш бактары тартууланат. Ошол жерде алар түбөлүккө калышат. Алар Аллахтын коноктору, Аллахтын алдындагы жакшылык таквалар үчүн. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Чындыгында китеп ээлеринен Аллахка ыйман келтирип, силерге түшүрүлгөн жана өздөрүнө түшүрүлгөн нерселерге Аллахтан корккон абалда ишенгендер да бар. Алар Аллахтын аяттарын арзыбас бага сатышпайт. Алардын сыйлыктары эгесинин алдында. Чындыгында Аллах тез эсептөөчү. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey ыймандуулар, сабырдуу жана чыдамдуу болгула. Катарда даяр тургула. Белиңерди бекем болгула. Аллахтан коркула. Мүмкүн кутулаарсыңар.